Ki kun jong uba birbal riang tem, ubade presiden kinui kai skul kontrak, menta kasing sajan ka shipau tarik nailur arjar arpuar. Kilawan ban ajing kersyan nila ujong ukupa, ubalashim kasenjam ka bae bha da ka basyong syatngan, klemput sngi hakmat sekretariat ka balayat mentala sau sngi. Kitegi saungut ki kun uba birbal, kila raklang rengkat ki jingtho da ka baong, ko konrat sangma, ngubahaya rablem ya ipa jongi, namar ude unong kersyan, ban penang penstat yangi. Ukun bahek du jong bak birbal, habai keren bar umopor, ulai tu bakum kikun, kidap da gajing snosi, banyo i la ujong ukpa ban thia hasurok, klembam klemdi mentala sausngi. Kumta kela penlaw yaki ban wan pej, bat ajing kersyan, wala kilahap ban wan nakasnong ka bajengai. Ulakan tuwi ka sarkar bagan snap, bat ban tungkam biang i ukpa, kenang ba unla ban pendap ya kaying kasem, bat kamtam ban penbiang ya gijinon kam jongki, hakaliang ka pule puthi. Nakaliang ubak birbol ulapan pau gajing sungkemen bagi kun kilawan ban ajing kersyan. Walah pedang gajing telot jong kamet. Adin saus ngi lenter bo klembam hari kwa apat bagi kun kin snusi. Ubak birbol ulakan tuwe ka sarkar bakam desu ban ai da kino kikam kontrak. Lakalong hakakam hikai skul lane kiwe ru namarkan penyap tengan hari debet bantung kampura kenang bakilong yilong sem kinong syengai. Ya itu impamnya di bai lalong pelat kemet jadi namar bai song ane te pulau yang baru para bangin jawan lang ane ban senran lan ipa ni kun ngidap da kecing susi namar bai ipa wan ban kia surok ban syong syakhan ni syawat tam tasni ban wan syati bai tam Skul. Setang imay kecil cepat jangi ikun galong ba bakin nyerap employ na iban yok yang kam to hadu menta nakaliang jonga ngatap da kecil sosi banyak tu sa kipai ba jongka jela berkawai kamtam sikurna ikai iba angi nilong ki langkanya aha abangi trei aban penang penstat yaki kun jong kejelabar kawai ni dap ta kejing sosi pa adin bangila syong saus ni hang ni penakaliang jong sarkar kampat penidak ke ru yangi bakin gerap yangi nakaliang jongi nila rice kam wat la kalong kumno ro ngin syong bai hang ni hadu baka sarkar kan ai nda ka jubab kabaca yangi nakaliang jonga kumukpa aga jing sisa ngala khang yaki bakin wan chani namarba hakalanti ka bajingai anre ngamla ban penbor namarba kila khamhe khamsan ban kila khamso thu hi ga jing yongpa kumta menta ngatap ka jing smolongo bakikun jonga ki lawan hangni ban jonglang batnga bat banwan pai janga namar menin nga talot sa kamet ban mentang kham yokor namar ba ngasuthu lada ngahapan kan jubor halade ya kata kajing talot kabanga ngadon namar ba ngampwa ba ikun jonga kin adon kamar smosi bada bakin lek phainang neru daka mat ba smosi te nga kan jubor halade ya kata ka kabangadon anre kabanga ngadon kajing smo kumukpa bat unohi kai hakajela ngi kikun ki badangret bat kajela hi brakoi ngi kheng ba kani ka ying ka badon syakmat jongi kani ka ying ka badon burong bat kadai ka ying ka ba ka ying ka ba kentang ngi kheng ha kata karugom dan rai ka ka banga ngasmosi kumukpa kalong ba da kajing syong jongi hangne ka penlong ya kikun kintep ya ka jinglong lengba kani ke sarkar NPA kata ka bangas ngasmosi hada mensim ke jonga ngapai mdai tang mga barok ki longpa ki riurangba ki ruteman joka jala barok ki don kata ka jingsno te daga baburom nga kerpat ya ka jala ya ka sarkar ka bodon burom ke jongi ba ngi kino ikai wat langi dai ki ru ngidon laka jong kador ka bangi ngidon kalong bangilong kinong tay kinong hikai bantai baha bantai met bat penang pensat hakim lang kasalang
Andai habangi mo yo ma kini kijing is ngothu pa ya ka kerdan ya ka nam no hikai ladon pala ta penyong no da kabor jong ka kabor jong sarkar kani ka pa pensosi bah yang ikum kino hikai kumta nagaliang jonga pankut no ka kerteng kontrak nang nei sakmat ka kerteng kontrak kadai ka kerteng ka pa peniap priu Tengidon kumba ong chief minister badan buram jongi kontraktual apo ke jala ke jongi kinon hatu sane jartam laringi kheye ke longlil ngong sab ke jongki ka poi siki arpho laipho hajar kir khot te ka kani ke jing don jongni ka kerteng kontrak ka pensosi bat ka pendiau kamtam ka yalam chaka ai ka basniu kumta ka buram na ka sarkar pankut noi ki kerteng kontrak baro hab man lagi department apo ka jala ka jongi lada i ba kinong tray ilong ke babit bebiang khombat yaki hakapus regular nang ba kanong ka basingan ya kahing kasam ke jongki bat ya ka jala hi baro kawai kani ke jingkat na kaliang jonga kum noi kai contractual hagani ka por bat ngadon jingai scam ka bas scam ba kani ke sarkar MDA kan yarap ai yangi bat nio sngo bekibor Padado kinongkong terter kinon kikmi kin peranai kai kebanuan lang kibawan lang berkikun ada kaba kitmu ba kiwan senran lang yang perkecing ki kenang penjor kupta haduk kata kapor ngai skam ka sarkar ka start ka siampang kanam up ya kata kajing wan lang jok kikun ki jongi sakane ka jaka kabadan buram kulai sibun. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.